ablaja bi wo Chorkor still clean up exercise any afọ ni achewo wo ye mi mo ke me fi onwie inte boy say ko ba gbasa ni ma bi le ajemi tete no fa no yoba nyembomode wa nyembomode ni chumo ebe is she nyembomode na ke nyenye squad dey different cra but that wo ba je she o ba nyo cho gbe no ji o nshi aton enwe bi okay ngbe aji like Okoye okay music change me but most there in feel contemporary music then most there in Ghana okay but don't fit to all the languages but in Bomode I can portray Ghana most of the times asana no ba no work basane ko ni ona wo promote boy Chorkor YouTube ni manu he te clean up here alete okay so far so good there makakeshi clean up in makakeshi e yale feel but e lo jogba den because can compare to the previous clean up of fear ye be okay area be so we Bomode mo but in collaboration with the my way be a bus stop boy say na me wawo I what feel jogba den because can more than 15 years say in Nagota shishiche for a long time in Nagota shishiche more than 50 years but many in Nagota shi to be chuchuko ni back be so far so good in poe for fe work ni ngbe potenye nye ji obiane okay bi ane wonje chocolate mami bi ane ageti garden keba make me we chimbo na shi bi ane wodu bi ane le wodu chocolate mami you say you so work away you no work nyembo mode shi mita ma bi ko pe mini ji na agba ni ha ni wo bota ne emi be emi che ni da ne richobe mini na agba ko pe ha ni kemfe na agba no ni ma yueji eje wo gbe ma de san no because in Yakashi from best Kenya show na agba fi oyem ni data ko beje me ni me pe ba so wo gbe me no wo jo job that they come on job on the can you money I'm a children ke wo gata wo ka fe ba e ba gbe the main junction the boy na ye come wo gbe me no I think agashi ke wo den che wo educate wo allow wo no one report wo ke ha agashi mo ko ba watch ke mo ko ba chi gata men ko no ko shi instead of e ba chi mi pa shi ke ho ni e ke low je tako ke no fi no ba futu no ta fla che make me proper wa wo number 2 wo gata no ba yagashi the main problem e ka aka nu walo mo ko fio but wo no wo yo ma me wo no wo cost ne ke problem e wo ke onagbe na no ke Chorkor bi fe ba wie mini poten o ba ka ke ma pa me fai shi pa me fai no ko afia ma pa me fai akeka o ba chi nu ashuga mo ko stop ko ni was only e ba face mo e ba share ko ni aba cast concrete ke shuga ta no fe ni make me na iko amechi no ashu no makpa me fa ke shi ke o ba ko ba chi no ko ashu alo ke no ko ba wo gata ni bo mo de ni joe ni yo mi ogie no ka wo joe ni ke ba na ka e ke fa ni ba ashu nu e follow o ba cha wo gata bi ke ba na ka wo fe wo na problem dan me ni me hu ke nyungo ne na me no opportunity agbena ke mo ko bebe no bo ke wo joe ke poa ke cha wo gata ko ni nu afole ke ya fa ni le we joe ya ga shi ke nu e fole ka jole mo ko yin she bo feel like a boy fake clean she ba dwele mo ko yin dan me no ke dade wo gata bi dey saboko na le mo ame bomode ake le mo ba bogode ni mo fia mo at least ke once a month po mo ko force ibu ke bo teshi alo wo fe wo organize wo every month o je gata mo once e ba wa wo fe mo ko be pe ba ji e be pie e we bi ni yo ne ye late ma bi yeah, guys come here, I try me Junction Kings. What's that time? Some bomb, what the big money can cash po. I'm batching. I guess you. I'm in Tonaji Gata. No, Baji, one no, I'm not batching Shaka. Guy drink. Stop saying, come follow Babi and Shaka. I will be for you. No, go for that. What no, you what problem? What can one know what I can say? What I sure I can mammy buy. Ajemi, I don't know how to send it back. Obata Obeni, Wakawa Basani, she shout out to all social media, new film music, any may follow. Okay, in social media and themselves, I try me like Zokoye. Yeah, if you know one logo there, yeah. Ubana. Ni like Zokoye, we spell all LUXYOKPOYEN. Yeah, if you are whether YouTube, Instagram,
TikTok ke Twitter if you Charlie, alright no. All right. Ofane acho me Okpenu beat. Hey, Okpenu beat. Sikliam. Kana mo eko. You know. Hey, be Okpo so hello. Okay, mene inake wona ke clean up ya no be shi. Mita mo bibo question ko me. Okpo mi ni na agba ni ha ni wogota mi feel like. Okay, me na ke drainage system very poor bonus. When I told me when you baby me one Jimmy, what me we be and one ko got time in Canada. Bonus. Ni ketu mo wona le ne kench and every time I think I can wo banyo Jimmy, no bana that test can one e disturb me. So the main problem because we are not seeing the like the lines and the rules that no e charm ke bonus. And the fact mo sometimes can one e put baby no tabi e fan. Nicola, excuse me to say, like, man, Shamon can lead, which is very bad. No, the main problem no face or there. No when any market share can you buy on the bus stop boys like have to join. When you're Bomoda can you join because not a here, basically like a cry or offer no radon, the channel. Yes, Charlie. Ina kenye chuni gidigidi ni Charlie no fra no ya te ale te no je so mo boy inu aga ke ojofo elu tumo no ba fake clean up eh video into oni region hospital oju oni region hospital she ona geshi DNA were bad name mo dana ke choko dirty the most dirtiest town she ona geshi like get those time in the dirtiest town when sake women who about one feel like the most cleanest town yeah me only knew me anukwale choko kake choko me atao me come face of choko I'm one of them. Wow. I think I came bani e BNL commento most of my boys will join. Nimba and Nimba one kwale me pi because of me I'm join na me o boys en me potenye yo oh why choko Alomo Junction catch on your thing mute gang like all lot of gangs see me like me in run or if me lantema me if well for assemblyman cry you well our assemblyman assemblyman ni yo like a seat or be antenna no fit ayo ko ne papa DJ Tio alo oh na le ono abotio elephant fit ayo wa neba yo yi akese ke mo fi mo ba yin mo ne ke nu tumo na mi je skape ona koko tu papa fi ba se ko ba stop boys na me je nsin mo ko me no ko ya me de ncha me fi o ne ba se ko bi ana I mean get I mean ni like to mo even fi mo ko ni tuni na pay le man yo mo na Charlie ewo mini nga wo yo ke ha choko beef because any platform na choko beef na ke Ghana beef literally around here fa ona me sa ke shin wo nyeme ona me ni le cleanliness ona like to mo ona nyeme ke no ko show that we koke what that's meaning for educative purpose no na won sumoni NGO say like once in a while me banam ba educate about like cleanliness ke na kind of ona na kind of be wa Mbo si tio bare honorable kina kwa gbomo ne kina ke chale e powerful akutu enwa oliaka ke jofu keje no tumo because of clean up ba bia dabi ke ibale man tumo ike chu no wa okay me wo ni babi ene ni nale na ka shobe ekole noko ni nyawa we fe mi na akpa ke ona ga ni mi mba ni nale no mi mu e fe mi na akpa ka shi e shi nu tumo neighbor wani because lo la ga ke be mi eye mu o te gba ora do energy e be wale po ju ba e la ba mole ni o je mu ko ni shun sa ga du mo si le kwewo alo enjoy she fe shanle na le kegbe me akutu emi ewa ona because e ko me fe mo look no ba ona sike me dey fe ona what need like together and I love the energy with you guys Charlie big up here Radon onu nebo amede wa Charlie thank you acho mi Ebenezer Soa okay ntu oni e Chorkor station okay ni bi ane lantema mi jino no wodomo Bluffo back a clean up exercise. If it more make me back to a monana, jiggle time, can be a baby.
no na to o yin fe boten no na mini bojo mo na kashi ni chumo papa ji no ni achumo okay ni abachu ni keminse si bi na ba ka ba gbe na hu na ba shi na ba ya otu emi bi e no beni alonu instead ni sani jwe ajie enu emi na ke nu abawo gota mi nu ke jwe fe e ka ba chon awu ni ami e wo kutu emi bi e no bo ablo ni ablo na bo e fa ba sun ami no e ja keke ni bonne ni gota mi ejie ni gota nya flow e ko ba na nu e ba bo ma shin ami bote mo e ke fe awun to ke ni ke gbomo de santi e ke ba ke government si o leke no fio no bobo ablo o famita wa biake e wo no na aje gota me te mini o to na leke e ngo na alo mini bojo mo e ngo na ni ye hemi se ni keji imbe wolonese ma wa na afi e ja ke wo fe wo mani wo keji wo fe wo mani na afi no ko e ma mi no be no ko fe mo sani bo fana ne ye no ye mi se pe sani bo fana ne ye ni bo otu no nuba o ba nya otu ye o famita ma bibo keji o na egbe ake o choko bi fe ba yu ke chon le ke plama na no mini ngawu alo mini dwe mo o yo ke ha mi ngawo ni ma wo choko bi eji ngawo ni ma wo choko bi eji keji afi cleaner pesticides ne mo fe mo ke hi awo mi ni agbene wo fe wo tomo wo he police foi kemo ko ba chono ko wo gota mi ni esahani akana kan ni wo gota mi na chebo na kala yi ke fie ne ba fe sane e me bi e gen na hand over amen eta ba ofara don ake onabe kuku ono ka wa masai ra don akomi pate ya boshi union okay ofane clean pesticides ko ya no mi ji lo na mini ji fine ojoba akelele won bomo ni ma afi ma lo wo ya chi do na gba ni ro mi anya bo na ta guys e ja ke bi ene bi ame fi ofun wa kana guys ni da na me do mo se fa ke ba ngani bi ene achi ojoba guys to mo me ni ba police bi ene yes na me ko bo ni bi yale toilet ton awo mi me mo egbe dan o ebe fine gba bi efen ji fun be nibi ni choko ma wulu ni choko ngale choko ma wulu ni o so mo ne chebo gbe choko ma wulu ni ona abu choko wa e wo san wo yen o ifale e wo no na ya na afi ona kwa e ngo na wa ni kaji da nyon ko epo anya tu na kan tu mo ko e fa ke ba wa wo fe o sande ni waka ka wo ko atale bo ngo na o egbe lo ko ewu o ke no fa no ye mo so o fa ne o ye nga wi o mo ko ni o pa ha choko bi ni nko wo choko bi ni ko wo lele ko jo ba kaji amenye ame continue alo ma wa ni ke mu ko ni ko fa ke ba yin wo fe de me le mo ni assembly ma lo MP ne ka ma me no ya pa ke anu e wa wele ame wa mo na me fe no ko ni wo ma bi e o mi akemo a me fe ke ma ete yin ke wo nu pa le we na mi se e nu ko ni ba tu we wo e ye mu ora don wa ko ke we na sa